ndidi toro na digbe bo mero zogale na sesero wonu osu bo gbezantu na do ho na to sintomele kwa bada kuno zagla fifu sina hi lo wenu wende ba na khode ba ma ma va na se degbetu me na hando 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8 e mi wala do akuno ho mi gowe egosi bo me gegese e Macedoine po aka ipo kerewe yese ho ene de a lo fi biwenu didi e mi donu ma wo sinho gbape mi sona hajido ene o nundagbe do kwamembo hulale o wenu osu bohoro akuno Jesus Christ na de eje agbangba kundi de dagbe de mede makona do hetuenu o gan hobo we anade kunu monkoton do Jesus sinkoma akuno blonu ndidi cheni lido lobona si do gan la menu me lele domile le Jésus Christ sinkoma when we ouvert ba meton cléon namba jono we on khode do ekuna gbojo ndidi to le Jésus Christ sinkoma kundi de dagbe de na tosinu to meleo ena sesi kwenu ma ho ya na dole bo mwe dagbe na jirale ku besi egbe gbezantu yo ena jiredo mwe dagbe yo fogi mosona de mea do Jesus Christ sinkoma yi gbezan yo do Christ megbe do Jesus sinkoma ndidi to na de khele choba na no hunu to da papere bi do gbezantu me do Jesus sinkoma gbezantu ni doho lowo digbe wuga hodanu emeno do hodo beno se megege no se ogbea enamo Jesus Christ do gbokwame Maululu sona yeton. Commentez la nouvelle vie en Christ. Nous avons le miton partager. Le médaille de Roudoton. Le Jésus Christ 5 ans.